You know, the associate teams, they're good, but they require certain attributes that, you know, hopefully I can bring into Nepal cricket. Plus, I coached USA against Nepal in Dallas late last year, and he beat us 3-0 in a T20 series. So I saw a lot of talent, I saw a lot of passion, I saw a lot of desire, and that's what really drives me. Well, that's what drove me in my cricket. So there's a lot of alignment there. So look, it's another challenge for me. I've never been to Nepal. This is my first time in the country, so it's another challenge for me. If you're not challenged, you're not getting better yourself. And cricket's a game you never stop learning. You can always be better. So they're the main reasons why I'm here. Look, you could have net sessions. I don't find too much in net sessions. You need the players to play, see them in match situations to really get an idea of not only their talent on the cricket field, but their mental attitude, their game awareness, etc. And that's what wins you games of cricket. The team the squad won't be selected on these games only. You know, what players have done in the past certainly will count. But what this will do will give us an idea of if players are not performing in future, or there's players that can come in and take over that role. So that's the main reason. I'd rather see them playing cricket than practicing cricket. And the type of players that I think we need to excel in those conditions. And then it's up to myself and the selectors to sit down and work out the best fit for those roles. I'm sure that a lot of the senior players that are there now will feature. You know, I'm sure they will. They have to, because they're probably the best players in the country. Until someone can come through and knock them out, you know, they've earned that right to still be there. The young players need to put performances on the board, and as a batsman, you know, I know it's changed over the years, but my view is, if you're a batsman, you're scoring hundreds, there's something good. If you're scoring 40s and 50s, it's okay. Same with bowling. If you're bowling with a great economy rate, taking wickets, controlling the game, you're doing a good job. If you're just, you know, just bowling and just going okay, you know, maybe there's something we need to change. But until that time, we'll sit down and we'll work it out. We'll have a plan to rotate players in, rotate players out throughout the year, and the best players we hopefully will be putting on the cricket field every time. Doing that, I'd rather speak face to face. So it was nice to see Rowan this morning, and I look forward to catching up with him at some point over the next couple of weeks as well, just to give him my plan, my view, my vision, and how he and I can work together to create that out on the field. I'm a coach that I let the players play their game of cricket. I don't want them to play the way I want to play. I'm here to help them play the way that they want to play. And with a bit of guidance and understanding, I'm sure that we'll come to, you know, we'll build a great relationship, as a coach and a captain should have. I'm talking about the next. And if we're playing at the Grange, a fantastic setting here underneath, you know, Edinburgh Castle, huge history in that part of the world. So number one, I'm going to tell the boys it's a great place to go. Number two, I've asked for these games to be played on pitches that have got more grass on, 6 mil of grass. We go to Scotland, there'll be 8 to 10 mil of grass on the pitch. So I just want the players to get used to seeing a grassy pitch and understand that it doesn't hold the demons that you all think. Yeah, there will be a little bit more in it for the fast bowler, but that's what we're going to encounter. So I want us to practice or play in these conditions before we get to the UK, so it becomes more familiar, and then we can work out a game plan. But, you know, spin may not be as effective over there. It will still play a part. We may need to unearth some, you know, raw, quick bowlers, and I'm sure there's plenty that will be on show here this week. So I'm looking forward to seeing that. Batsmen, we just need to understand that vision. But you've got to use your home advantage when you're here. I would still like to practice on pitches that have grass on. So that when we go overseas, we've got a few tours overseas coming up. It won't be unfamiliar territory. But when we're at home, we do what Nepal does, and how we're going to play our best cricket.
त्यसपछि हामीले लगभग 70 जना जसले फर्म भर्नु भएको थियो उहाँहरूबाट चाहिँ सर्टलिस्ट गरेर टप 10 11 जना जति सेलेक्ट गऱ्यौँ। टप 11 बाट पनि हामीले इन्टरभ्यूको प्रोसेसहरूलाई इमेल मार्फत कोर्डिनेट गर्दाखेरि सबैको इन्टरभ्यू लिइसकेपछि स्पेसली एसोसिएट क्रिकेटमा कस्तो खालको इम्प्याक्ट पार्न सकिन्छ, नेपालको क्रिकेटको इतिहास हेऱ्यौँ भने पनि हामीले त्यो कोच र टिमको कम्बिनेसनले एकदमै भनौँ न नेपाली क्रिकेटलाई सफलताहरू जति पनि हामीले पाएका छौँ विगतको समयमा, चाहे त्यो उमेर समूहमा होस्, चाहे त्यो नेसनल टिम, मेन्स वुमेन्स, त्यसै सबै कुरा गर्दा त्यो कोच र टिमको कम्बिनेसनलाई चाहिँ एकदमै ध्यान राखेर प्लस एसोसिएट क्रिकेटमा पनि र सब कन्टिनेन्ट भनौँ न अब इन्डिया, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश वटेभर यो कन्डिसन्सहरूमा आफूलाई भिजाएको मान्छे छान्नुपर्ने भएको भएर चाहिँ हामीले सबै अन्तर्वार्ताहरू गऱ्यौँ। त्यो इन्टरभ्यू गरिसकिसकेपछि चाहिँ उहाँले देखाएको भिजन, उहाँले देखाएको अप्रोच र त्यो सँगसँगै वाट नेक्स्ट फर नेपाल क्रिकेट, किनकि हामी हिस्ट्री हेऱ्यौँ भने वी ह्याड श्रीलङ्कन कोचेस, वी ह्याड इन्डियन कोचेस होइन। त्यसैले अब एउटा नयाँ सोच भनौँ न अब अस्ट्रेलियन क्रिकेटरलाई नै प्लस एउटा कोचले लिएर आएर चाहिँ ट्राई एन्ड आइडेन्टिफाई एउटा नयाँ भनौँ न बाटो, जसले गर्दा हाम्रो अहिलेको यो ओडिआई स्ट्याटस सँगसँगै आगामी दिनमा नेपाली क्रिकेटलाई अझ माथिल्लो पुग्न के कस्ता कदमहरू हामी चाल्न सक्छौँ भन्ने कुरा हो। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि नट जस्ट अबाउट नेसनल टिमको पर्फर्मेन्स, उहाँसँग कोर्डिनेट गर्दाखेरि ओभरअल क्रिकेटको स्ट्रक्चरमा पनि उहाँले चाहिँ आफ्नो भिजन एउटा प्लान बनाएर चाहिँ एउटा स्ट्रङ प्लेटफर्म बनाउनुपर्छ भन्ने विश्वास नेपाल क्रिकेट सङ्घले पनि राखेको छ र ती प्लेटफर्मलाई चाहिँ अब हाम्रो प्रशिक्षकले पनि आएर यो कम्बाइन एफर्टमा चाहिँ लेट्स मुभ टुगेदर भनेर हामीले उहाँलाई सेलेक्ट गरे हो। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब नयाँ प्रशिक्षक आउनु भएको छ, नयाँ प्रशिक्षक आउन साथ आई होप मान्छेको एक्सपेक्टेसन्स पनि बढेको छ होइन। नेपाल क्रिकेटमा अहिले नेपाल टिम हार्नै हुँदैन होइन, त्यो खालको मानसिकता एउटा जेनरल फ्यानमा छ। तर पनि अब हामीले हाम्रो यो ओभरअल क्रिकेटिङ स्ट्रक्चर, हाम्रो संरचना हेर्ने हो भने चाहिँ अलिकति समय पनि दिनुपर्छ। अब लास्ट टाइम हाम्रो योभन्दा अगाडिको कोच एकदम क्रिटिकल बेला आएर जसरी उहाँले रिजल्ट्सहरू ल्याउनु भयो होइन, त्यसपछि 2 वर्ष उहाँको टाइम सकिसकेपछि योभन्दा अगाडि ट्याप बट्नो, बुद्ध दास नाइके, रोय दास, रोमेश पटवाल, इभन जगत गुरु लगायत सबैले आफ्नो बेलामा कन्ट्रिब्युट गर्नुभएको छ। त्यसैले अब नयाँ कोच आउनु भएको छ, एज अ क्रिकेट फ्रेटर्निटी हामीले उहाँलाई विश्वास गर्नुपर्नेछ। उहाँको आफ्नो तरिकाहरू होलान्, त्यसलाई क्रिकेट सङ्घले ब्याक गर्नेछ र यो सँगसँगै एउटा नेसनल टिमको पर्फर्मेन्स प्लस ओभरअल क्रिकेटिङ स्ट्रक्चरलाई चाहिँ बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने सोच विचारका साथ उहाँले देखाएको भिजन, उहाँले देखाएको हङ्गर र हाम्रो भिजन ठ्याक्क म्याच भएको भएर हामीले उहाँलाई सेलेक्ट गऱ्यौँ। अनुसारले हामीले कन्सल्टेन्ट्सहरू हायर गरेका थियौँ बिकज वी हेड सर्टेन बजेट्स त्यति बेला। अब अहिले मुख्य प्रशिक्षक ल्याउँदाखेरि पनि हाम्रो क्रिकेटको एउटा इकोनोमिक मोडल हेर्दाखेरि पनि उहाँलाई हामीले लिएर छौँ र अगेन उहाँको भिजन, उहाँलाई कस्तो खालको सपोर्ट स्टाफ चाहिन्छ भन्ने कुरामा उहाँसँग बसेर नै छलफल गर्नेछौँ। अब रिसोर्सेस बढी भयो त वी माइट एज वेल ह्याभ एभ्री डिपार्टमेन्टको एउटा रेस्पेक्टिभ भनौँ न पर्सनल पनि। तर अहिलेको लागि चाहिँ उहाँसँग बसिसकेपछि डेफिनेटली अब अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि हाम्रो नेसनल टिमको कोचले चाहिँ अब फर इक्जाम्पल नेपाल क्रिकेट सङ्घको हाम्रो प्रदेश अन्तर्गतका हाम्रो प्रशिक्षकहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो जिल्लाहरूका पनि प्रशिक्षक हुनुहुन्छ या हाम्रो भनौँ न स्ट्रक्चरको ए टिमको कोचेस लगायत सिनियर कोचेसहरू हुनुहुन्छ नि। अब चाहिँ हेड कोचको थ्रु चाहिँ सम्पूर्ण जिल्ला प्रदेश अन्तर्गतको रिसोर्सेस जिल्ला प्रदेशमा त्यति धेरै नभए पनि सबैजना चाहिँ एउटा पाथवे र प्लानमा हिँड्नु पऱ्यो, जसले गर्दा भोलि गएर एउटा जिल्लामा भनौँ न अध्ययन गर्ने ट्रेन गर्ने खेलाडीले म राष्ट्रिय टिमसम्म पुग्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने कुराको चाहिँ एउटा स्ट्रङ मेकानिजम हेड कोचबाट नै हाम्रो प्रदेशको ए टिमको कोचेसहरू, प्रदेशका प्रशिक्षकहरू सबैले लिएर चाहिँ समेटेर अगाडि बढ्ने हो भने आइएम स्योर हामीले हाम्रो म्यान पावर पनि अभियसली डेभलप गर्नैपर्छ। नेपालको कोचेसहरूमा एबिलिटी भन्दा पनि प्लेटफर्मको नि कमी हो। सो त्यो प्लेटफर्म पनि हामीले अब नयाँ प्रशिक्षक आइसकेपछि उहाँलाई हाम्रो कोचेसहरूले एम्पावर गर्नतिर लाग्छौँ भन्ने सँगसँगै चाहिएको बेला अब लेट्स से मेजर प्रतियोगिताहरू वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स अक्टोबरमा आउँदैछ होइन, त्यसपछि मेबी अरू प्रतियोगिताहरूमा जहाँ हामीलाई लाग्छ कि हामीलाई कन्सल्टेन्टहरू ल्याउनुपर्छ भने कोचसँग समन्वय गरेर ल्याउनु छ। अहिलेको लागि
उहाँसँग बसिसकेपछि कस्ता खालका कोचिङ युनिटहरू लाई हामी इन्कर्पोरेट गर्न सक्छौँ त्यो उहाँसँग कोर्डिनेट गरेर एन्ड वी विल अपडेट यु जसको अब